Minisitiri w'intebe wa Chad Saleh Kabzabo yatangaje ko abantu babarirwa muri mirongo bishwe abandi amagana bagakomerekera mu myigaragambyo ejo kuwa kane. Ibi byabaye ubwo polisi yashakaga kuburizamo imyigaragambyo. Ahandi havugwa imyigaragambyo ni muri Guinea, aho urubyiruko rwacakiranye na polisi ejo kuwa kane rwamagana abasirikare bari ku butegetsi. Inzego z'umutekano zishinjwa gukomeretsa batandatu muri bo. Tukiri ku makuru y'imyigaragambyo, ejo kandi polisi yo muri Nigeria yarashe ibyuka biryana mu maso ku bigaragambyaga. Hari hashize n'ubundi imyaka ibiri bigaragambirije icyo bita guhubuka kwa polisi n'imiyoborere mibi. Icyo gihe abantu 10 bararashwe barapfa. Ejo kuwa kane kandi muri Togo bari mu myitozo, abashinzwe umutekano bakoze igisa n'igitero cy'abajihadiste muri iki gihe igihugu cyugarijwe n'ibitero. Uyu mwitozo wari uhagarariwe n'Abafaransa. Isosiyete ya Gamefields icukura amabuye y'agaciro mu birombe byayo biri mu ntara ya Cabo Delgado ho muri Mozambique yahagaritse ibikorwa byayo nyuma y'igitero cyagabwe hafi y'aho ikorera. Kuva muri 2007 abantu ibihumbi bapfiriye mu bitero by'inyeshyamba.